Rongmong Vehem Puji Sukri Sapan Kik Koyarat Palm Sunday Misen Pen Kapachun Nong 17 Socheng Thenta Habar Rongmong Ve Arlok Along Christian Athuram Kik Royhem Puji Sukri Sapan Kik Koyarat Atun Palm Sunday Asai Armu Kachejeng Hosana Hosana Kuhang Taramsi Akeng Pen Ongdung Armu Chejeng Pong Langhirang Baptist Church Christian Colony Presbyterian Church Kerala BC Rongmong Ve BC Lapen Believer Church Lahai Kadukavia Church in Riso Ijak Sarki Sarku Aklimang Park Kedoan Chinglung Pet Pen Palm Sunday Kik Roy Lapen Katalona Putha Alam Thile Arju Iksenang Socheng Thenta Pen Jersamingti News Fast Karbiang Long Heng tua men pen tiwang abang ana mahir to be at heng lo. Nitum Frangsi nang pas tompan nitum ahin pen akadom akiru pipar tiglo pima pudala son nitum ningkarong pen pima itu afan labang sok afan kepajok bang Tempel Yesus Kristo labang so anong kethepen Jerusalem kiludak labang so ani lopos nitum labang so bang nitum cingrumpet adon muson tin penta nitum isi angri kedo pen si piningkan ke kiceng silo ase muning pen lason si aku nitum doan adon mison atum penta cingrumpet kan sini nitum labang so asai deng pon bom pola kan kan wang ta ase nilitum 50 hasana lake Yesus Kristo itum han ke pajok bang alang anong ke thepen Jerusalem kiludak abang soani loposi lasa halabang suhut armu tum jeng toy pen ongdung apir the madun toylo Yesus Kristo labang so pir the ke do hot alang le labang so farise tum kapre tum ke lason si ningjelo pima lason mang apir the pe mat mang hume alang phi te apir the pe madun toylo pusa halatum farise tum angbong halatum armu ga chingdum tum angbong be faris tum ge ga chek tum polo lapen hala tumang bong pen farisi tumpulo nangrat atumpan kidojo yi phanle nangli hukum pitha hempu pusi Jesu Kristo pan pulo bonta Jesu Kristo pulo la nerat le dojone pusita along tum kamina si akidopo pima khang nelo labang sona ningkarong sipike pima alang anong gi thepen Jesu ran kiluda nala to tangte la nangle tum la ke ot try la bangke kopi aphan iklo la bangke nangle tum tham chini ma hala bang so hut lage palm tree pu hedi labang so arwopen labang so thingpiarong arwopen timahala so hut aningkarong pen ongdung atum mane neke ape kimi cheploksi labang so towar kilimpen labang so towalong si Yesus Kristo patam lo kelandi dadot hak pardon si alang padam lo pini bangke monduli ko an bang nang tum chitong ponik lo ini monduli troksi ni narkem ni chitong lo si muning bangke ongdung pen mondung mison tin pen tum ongdung pen chitong chula tangte la pining na chitong onde la monduli tom phanang li tum hin pen kopi lo message ki kang tung mane lalang tom phan ka pachini la hello clear the thak ke ba tum han pu anong labang so ni anong ki thepen kida manu lo posi halal nang chitong nunde adun mison tum handa ni li hin pen ke pachini kang tung la lo alang le tum ta labang so message long pen alang tum ta muning aning kan pen ke lason kachitu pen kitam ki claim rap pe jipan Jesu Kristo ana ma phan anong ke bathe rap pen labang so sai ki claim along kachitu dun jipan sini dalang tum ta ke pachini kan chuni kon kelang ladi pini ke konana ra monduli pen ikla ne ke chitong poni ke pini monduli kan bak monduli troksi di monduli hello langherang Baptist Church monduli pen lo la pen Kerala BC pen lo la pen Rongmong BC pen lo la pen Presbyterian Christian Colony pen lo Believer pen da dolo chingthong ki arong pen kelang di ta chero